Меня зовут Эдита, я из Литвы, из Вильнюса. Фитлайн я пью уже 21 год. Это то, что дает мне здоровье, молодость, энергию каждый день. Основные базовые продукты Power Cocktail, Restorate. Пейте, и будет вам счастье. Здравствуйте, меня зовут Елена, я из Эстонии, мне 59 лет. Я пью Фитлайн уже 3,5 года. Очень счастлива, мне очень все нравится, вкусно. Главное – здоровье, красота, молодость, хорошее настроение и энергия. Спасибо. Меня зовут Хенс, маркетинг-менеджер PM International. Приглашаю всех посетить офис, который сегодня открылся 23 мая 2026 года в городе Риге. Сейчас мы рванем, и наши объемы вырастут многократно, потому что есть возможность и привести людей, и показать, и рассказать. Я очень рад, что я попал в команду PM. У меня колоссальные спонсоры, колоссальная команда, колоссальный офис в Латвии. Все очень здорово, я очень доволен и продуктом, и бизнес-возможностями. Я познакомился с людьми, которые все сделали в этой жизни, о чем только можно мечтать. И здоровье, и доходы. Спасибо всем. Присоединяйтесь. Добрый день всем. Во-первых, хочу всех поздравить с открытием нашего потрясающего офиса. Всем поздравления. Желаю всем приходить в этот офис, делать обороты и, конечно, принимать базовый сет, потому что базовый сет нам дает здоровье, нам дает энергию, нам дает хорошее настроение. Это очень-очень важно для наших фитлайновских партнеров и менеджеров. Всем счастья, удачи и любви, и, конечно, много денег. Jā, Tom, es redzu, tev deg vaigi. Un, tu tikko izdzēri Fitlaina aktīvais, tā bija minūte atpakaļ. Kā tu jūties pašlaik? Kņudinoši sajūta. Es nebiju kādu laiku dzēris šo produktu, un interesanti tādu novērojumu. Es tā iepriekš nebiju pamanījis, ka tā tas darbojās. Jā, un tu zini, tas nozīmē, ka produkti strādā uzreiz. Ja? Viņi nav jāgaida mēnesi, 2 mēnešus vai tad, kad iedarbosies, bet pašlaik tev paplašinās asinsvadi un tur piegādājas skābeklis. Bet kā tu domā, mēs esam pašlaik biznesa centra atklāšanā, vai tas varētu to sasaistīt kopā, ka aktīvais strādā ātri un tātad arī ar milzīgo Fitlaina attīstību? Es saprotu jautājumu līdz galam, bet man ir prieks redzēt, jā, ka kaut kas attīstās un ar tādiem pārbaudītiem produktiem, kvalitīviem, kas šeit dod cilvēkiem iespēju darboties, kur to saredz. Jā. Pašlaik tik daudz jaunieši meklē tiešām veidu, kā nopelnīt. Kā tu domā, vai šeit tas varētu būt viens no tiem potenciālākiem? Man tā sajūta, katram ir pēc tā, kas viņam arī atsaucās iekšēji un kas saredz to šeit pavisam noteikti, jo man liekas, šis ir tā jaunā laika biznesa modelis, kas ir parādies un ar vienu ne tikai, kas varbūt tās ir bijis, ko, zinot, ja konkrēti par Fitlainu, kad bija šis pirmais vilnis vai ne Latvijā, bet kad šobrīd izmantojot tos tehnoloģijas un laikmetu, kas ir pieejams caur internetu vai ne attīstīt, tā kā es redzu, kad noteikti, visam noteikti.